ewo mantam emo na amanebo eto dwa ene se contractor edi dwumadi ahye ne nsa a wo ye mmipom edikosi Akyem takrase ekwan no enipa bia osusu se wo mo DCE nafa ayo mo matikatu katu o makosi ne kwan contractor hey adwuma jai Michael Kofi ma hai Uru mini aba abafo boko de nyame ti ase da sema kwan no mo mpa bio ekwan de addition omanfo a one more takrase se ehu hiom papa ifie be manim nie enya ade a grader abesi sa kwan no so etwa kwan na amomo na nansentem omo te se aban yi kwan ni bi ewo omo important horum na so fi eye mipom kwan no kusi eye omo important horum no enya ade a wo yi kan ho ma grader kwan na eye sa aban adwuma no eye fi ho eno na asem number owo important horum me che kodua electoral area ora edwode Japan de koto eye aban machine geni owo important horum nya for Derek enim se ya be ye kwan ewo ye ho na so ye ha takrase kwan de ye yi amaye entempa na owura Derek ohene be kro ye bashebe gani won potem say o ma grade bi contract say kwan a ye yi anka sa ekwan no no onko yi enti endra leader be sisa kwan na se eso a eya afi de operator te car ni mu a oyi kwan no be sha emrante bi edede car a ya branding ho ema eye NPP parliamentary candidate a owo Upper West Akyem ni mfoni ebubo sa pick up no eba ya operator system de asem a when si fama ye bebo ye be say eye machine na ye be charge atom no see bu de asem na o chese this year owo Upper West Akyem a ye fe no owura eye Eugene Saki chese akwan no onja yi when ya chese ne ebe fa na ni ase na ebe any time ehwo na omefo om water class akwan ne hu hia om no ekote say operator ni si fam so onye adwuma bi no so what de asem na aja operator na de bomb say na wanya amane ba wanya ni na o manfo so da bi ha ne he na we akwohye ne dem wa twe ne sekan na we akwofa konti ba say mranche ko no mo ba ye o mo si bi si say wo munja ekwan ni twa no sa mranche ne fam bebo ani eno de de mentim ho ase de chepinche e ba ye e ma posifo a won mo ade so ne asaman kese e bo modern tempa no ekopie bia ho no ma o mkoso ade na no ye hwehwe mo hu sampa this ura you just have to say ono chese nye MP na betwa kwan na mum aban e de aka enhyehyɛn sɛ saa kwan no ombetwa eno na akɔnam so ma mentim ho ase aban potem ho adehye ne omanfo e na afei so nkɔfo a wosusu sɛ eye aban ka che won potem ho no esomo omo no omo de bo ani kɔpem sɛ police for ebem sɛ nye police for na ebem di a anka ye nti asɛm papa ye ne mpanifo yi bi akasa amobia akyerɛ nia ewo ma police for afrom a omo gusu esese asɛm no menu aba ya chi obi yanchi obia e wasem yi mu na mum DC na afi so MP eye asaman kese district police command na kasa atonsa afrom e ma obia akoka na MP kire ono se na medical ade atudwa no onu nya amane bofi eye assembly ma won potem ho enchen se kwan on be yie no omo de enka ho eno no no so eye ma shebe dwane won potem on trans din enhwe so nkofo bre e wo sa kwan no so e no ma grade akọ ho ye ne eye aban catches din komo mususu bia se aban ehye hyehyeye ma sa kwan na nye no nkwampo e kwan bebre on betwa ntia dididi ano ne ote ya ne se MP akofa grade ade be si kwan no so na wo MP sa na ye ade aban etwa kwan o pese wunya political point nti na chese wakosi echi akofa grade ade si kwan foforo so se e kwan a wonye no oye eno na de pinche e ba no no this no esuma nkrofo ahobrase mu se mo wo kan show operator ne se onja adwuma na sa kwan no aban e de ama contract eno na am se nkofo na ekoye no man koka ne yie e na ma akroma no ebufu ye se DC se na shebe jani e boa yen a wo de wo makwan e na wo che se o munja kwan no na ye mfa hefa eno na de mentim ho ase ba na mbom posifo ene mpanifo egusu transem so no ma siesie ma obia enya na sumje e wasem a epie e wa adeso e de important wo Michael Akofi ebema mo ene adwuma ye mani bofo a osi anem e wo mantam emo ye Michael Akofi ono na yete ne nkan pram to breakers ye boy efi UTV so ye wo ship house abeka junction enkran